Мындайда. Тоқсаңар, авалар. Ава. Мына тешті шығаршы, ешкім бармайды деген. Мына машина базар. Тоқсаң, мына машина базар болмайды деген, да? Ел күнөт. Бесплатно ешкім айтқан емес. Bir sürü ecel, bir sürü. Sana bararsın siz. Oldu koydu. Kardeşim bunları yıldırırlar. Ot kardeşim. Tatış ecelerimiz. Бұл жақтан бияққа кешке өніп қалған дедім. Ошонда қандай болып? Бұл жаққа дедім транспорт алып дедім автовокзалға. 13 дегенде тетри дедім. Мага да тетри дедім. Мен азыр мисалы Яндекстен текшерсем 104 сом менен барат экен автовокзал. Мен сразу айттым. Турмуз, шашпай турмуз. Деп айттым. Айтсам айттым, жаз келатат деди. Жазда Прямой бул биздин ишибиз. Өчүрүп койгула. Биздин ишибиз эже бул. Өчүрүп койгула. Жок, биз азыр сизди жамандап. Жок, мен сизди жок, азыр тартып эме болуп атасыңар. Мен силерди сотко берем. Кайсы дедиңер? Утарка ош телеканал. Утарка дедиңерби? Ооба. Хорошо. Бере бериңиз эже. Болбойм, немеси жок, бу жерде чында бардыгыбызга тирлик керек да. Жок, мен силерди жамандап, бир нерсе кылып чыгарып аткан жокмун эже. Бул жерде мен өз ишимди кылып атам. Кадырлуу Орусиядагы мекендеш, таза жана ишенимдүү документке ээ болгуңуз келеби? Анда биздин Ассаламу алейкум, туугандар, сиздер менен Соф сауда интернет магазини. Бул миноксидил деген дары чачыңызга же болбосо сакалыңызга 2 айдын ичинде сонун кылып өстүрүп берет. Жана бул жерде сигаретти, аракты ташатып бере турган дарылары бар. Арыктай турган же болбосо семиртей турган дарыларыбыз бар. Аял киши менен кошулганда турбай атса, ошону көбүрөөк кармап берип тургузуп бере турган дарылары бар. Керек болсо бой өстүрө турган дарыларыбыз бар. Анан болсо бул жерде жаш балдарга да куртту чүрө турган дарылар бар. Спортивный товардар бар. Протеин, амино, БЦА дегендей. Псориазды лечение кылып бере турган дарылар, агдакты лечение кылып бере турган дарыларыбыз бар. Айтсаңыздар, доставка кылып беребиз. Санкт-Петербург, Москвага чейин бесплатно доставкасы. Şahitlerden hukukun korkutaz biz. Oşul жерде мына баягыны мына бул жерде чогулуштарды айтты. Мына уксаңар баян чогулуш болду, жыйын болду. Ошол айтты. Могул жерде өзүңүздөр интернеттен көрүп атасыңар. Бизди жүдөттү, тажатты, ушу таза бериле. Жыл сайын ушундай бардак болот. Уважаемый, биз о домкомдун үйүнүн астына барып койбодук.
Üyüne girip nasıl oldu? Bunu direkt bir adam bulmuş. Şehirdekiler ne biliyor? Bayağı biz koygan yerde para var. Karman barda duran. Altta durun. Karman bar. Başka yerden bol koy. Başka yerden bol koy tutmayın. Bol koy. Bundayda. Yoksalar, havalar. Hava. Hava. Buna Beşiktaş'a hiç kim barmaydı degen. Buna maşina avazar. Yoksa buna maşina avazar olmaydı degen de. El günü. El günü. Yok. Бесплатно ешім айтқан емес. Айтылған бізге бар. Кім айтты емес? Кім айтты емес? Вокзалдың емесі. Жоқ, бесплатный жоқ. Хаттан қойып берелік. Платный хаттан қойып берелік. Біз хаттан болады деген, бесплатно болған емес. Бұл біз тұрған жер Ош шаардык мэриясынын 1-кабаты. Бұл жерге 50-ге жақын айдоочулар келип өздөрүнүн нааразычылыгын айтып жатышат. Айдоочулардын нааразычылыгы эмнеде? Мен сиздерге түз эфирде жеринен алып берем. Кызыл Кыя, Ноокат, Кадамжай, Баткен кете турган жакка, ошол маршрут кете турган багытыга бир жерди мында бир бөлүп берген болсо, биз тартип сактап, тазалык сактап, ошол жерге таксыбайт эткенге bir мүмкүнчүлүк түзүп берсе да мынакей. Кат жүзүндө да жаздык. Азыр бардыгыбыз кол коюп туруп, мэрге беребиз. Экинчи экземплярдын кириш болгондон кийин экинчи экземплярды өзүбүз кылайлы дагы. Анан бир жакшы чечимге келишти биз суранып атабыз. Мен Кызыл Кыя Ош каттамында таксист болуп иштейм. 10 жылдан бери каттайм. Мына жамаат менен бардыгыбыз бүгүн чогулуп келдик. Мен Ергешев Гүлжигит. Мен азыр түз эфирдемин. Сиз айтып кетсеңиз, азыр негизги нааразычылыгыңыздар эмне болуп атат, анан талабыңыздарды? Нааразычылыктын элеминде бир келип чыккан негизги көйгөйү мэрия элдерди автовокзалдан кет деп атат. Автовокзалга эч ким барбай жатат. Көнүп калган эл Кызыл Кыя каттамы болобу, Ноокат каттамы болобу, Кадамжай каттамы болобу, бардыгы Западныйга келип атат. Биз ал жерден бир адам алайлы десек, айлар күнүгө келет дагы 1000 сомдон штраф жазып атат. Бул жерде мында бир чаң тополон кылбай эле мында бир мүмкүнчүлүк болсо, элдин шартыны, мисалы үчүн бийлик ким үчүн мындай жаралган? Эл ошол жерге көндү, ошол жерден бир какой-то бир выход табышыбыз керек да. Менин аты жөнүм Ергешев Гүлжигит. Азыр 1000 сомдон штраф салып атат деп атпайсызбы? Канча айдоочуга штраф салынды? Мына бир айдын жүзү болду, мына эч кимди ошол жерден каттатпай койду. Анан бүгүн каттабай калганыбыздан байланыштуу анан Кызыл Кыядан бардык жамааты чогулуп, Оштогу таксисттерди ошол жерде чогулуп туруңуздар, бир мэрге кайрылайлы, бир жакшы бир чечимге келейли деп туруп, бардыгыбыз мына бир 100дөй адам мына бардыгы чогулуп, тартип сактап, болгон көйгөйдү мында ооз жүзүндө башка да бардыгын айтып атабыз. Рахмат. Жаңы кошулган көрөрмандар үчүн азыр биз Ош шаардык мэриясынын 1-кабатында турабыз. Бул жерге чамаменен 50-ге жакын айдоочу келип, өздөрүнүн талаптарын айтып жатышат. Азыр бул жерде вице-мэр жарандарды кабыл алып жатыр. Биз жеринен Ушунча машина батпай бер. Ошондой кылып берчи. Yeni bir yerden çocuğun çeşit patlıkasında oldu. Biz kançalık babam boşayım. Siler nokattan adamla siler kızılgan adamla paralbaysın oraya. 100% garanti verir. 4'te melisa turat, tölge şopullar diye o toktoğun adamlar o bu devet bittesi yap. Ben iktisadımın uğraşıvam gittim sağa. Ben formam beni şapken dizat kılamı olsa asfalt kekil yol savat edemler.
Protokol. Yatta. Şunun arkasından birini protokol alıp otam da. O ne Tapqalı- degen jaşı? Tapqalı O ne 1000 jaşı? so'm, 3000 so'm ishtirok etdi. Eldim minen yaşına hemen mutlular ya. Eldim minen yaşına mutlular. Eksatır berden nereden adam var. Kana olmadı vazal koysun. Oldu bir adam. Elдің көй-көй мындай да. Мен Жапалақта жашаймын. Оқып тұрыңыз, майлы так сөйлеп кетсін. Жапалақтан кеткен газдың турбасына 37 жыл болды. Қашан бізге барады газ? Ошоны шешіп беріңізші. Мерді іштейді Ана, мына көй-көй. Елдің көй-көй, не? Елдің көй-көй. Ел үшін іштейм деп келдіңіз. Süleştik hazır. Durağı cürgüle bastık gittik. Hazır biz şöyle Mına satürünliklerge pişirip boğulaçı, bazı çesilgece Akket Akmet'in devri caza ölbesince. Tokta sonunu Akket Akmet. Bunlar cazsız olur. O şöyle satürünliklerge eski adam olmayı. Tokta sonunu Akket Akmet'in. Ben misal ne üçün men mamlaketke patent төлөп атам. Такси кылам деп төлөп атам. Туурабы? Менде үлүш жер жок болбосо. Kaydan alamaz adam. Жүрмеңден иштер ор болуп. Yo чечейлим де. Bizdeki bir ay hazır bunda demek o. Хотя бы bir ay ruhsat bergile. Adamlar ülkemizce bizge hem şans verişler gerek. Adam var olsa orada ne oturuyor böyle de var. Хотя бы çi. mundaqlayla ruhsat berdik. Yok, mundaqlayla hani koy durunuz. Gidem başta koy bana. Koy durunlar. Hazır bir iki öküllüğü bergile. İki ökül. Kabinetke çıkıp söyleşiyor. Alganыңар bargıla. Oşo öküldör kalsındağı oşoda oturup kabinette söyleşiyor. Yok, sanar. Yok, hemşerdi geldik, gördük, söyleştik, gördük. Azım no jerde ar kimiңер 10 jaktan çıkıp söylep bir-biriңер bergen surooga жоопту укпай атасыңар да. Ben bu kişi yoksanız mına kişi suradı. Ben жооп berdim, biriң уккан жоксуң. Айрı oşo suroonu sen surap atasың. Oşoga ukula, ben aytып atam. Eki ökül kalsın. Dayı menen o jerde biz söyleşiyoruz. Kantıp iş жүрgүзөбүz, kantıp çeçeyiz, oşo ekil ökül kalsın aytabız. Oşo tuura olur. Anası yerge barıp жеткирет oşo. Bir minut. Yeni manda. Oturup dur. Hazır mı da olur? Hazır beni kara. Hazır bizge bir ay şart bergide. Ruhsat bergide. Bir ay. Canlıday. Bir ay. Bizde de yeldi hem oynamız arkadaşlar. Ana kişine gel, lan tava desene şart gel, dokument al, 3 gün жазып koysun. Hazır отдельно oturup gidip söyleşiyor. Antkeni mına biri bergen surooну ekинчи укпай атат. Şeyden de bardın көйгөй үшін болду. O bir көйгөйдү men жалата бер 10 жыл айттым, кайрадан укпай мага кайтып айтты. Siz girin anda жүрүң. Токтоп туруңуз. Вокзалга адамдар үлгөнгүчө бизге шан эме бериңиz деп сөйлөдү. Bir ay. Атыңыз ким? Жүрүң. Вокзалга адам барбайт. Болсо мен жүрүм кечке туруп канча машина кетет. Барабыз да отпай. Кеттик онда жүрүң. Bir машина кетпедиңер карайын. Прямо азыр. Еттик десем кайра суроо берип атпайбы. Yok siz az kabinette жүрдү алдап атпайсызбы. Yok мына киши. Ya турбайм мына киши кеттик десем. Kaçan avtobuslar gelip adamlar bize taşıyıp besklat avtobus. Vokzalga adam жүргөндө барабыз. Biz барабыз. Şöyle ne barmaz yok. Eldi şahardın жолун кеңейтиш керек. Туруп туруп. Элдин көйгөйүнү ham түшүнүңүздөр. Бизди ham туруп түшүнүңүздөр. Биз да патент алып иштейбиз. Анан кийин азыр bir ay токтоп турсаңыз ham сиз Yok, саңарсыз. Мына жок, уксаңыз да. Мен атам бери айтып атам. Автобекеттин мурунку акыбалы кандай эле? Yok onu оңдолду. Оңдолдубу? Оңдолдубу? Силерге шарт түзүлүп бердиби? Силерде шарт жок, жерге эч ким айдаган жери жок. Автобекетти оңдоп, түздөп эл үчүн, силер үчүн шарт түзүп берип атабыз. Силер ошол жака барбайбыз деп атасыңар. Кая туруңар? Бишкек барды, Жалал-Абад барды, Алай Карамбуда өзгөн барды. Эмнеге силер барбайсыңар? Аткен барат. Өзгөн барган жок. Жок оярда сиз кабарыңыз жок. Avtobusda nime keregi var? Эл барбаганы себеби өзүңөр болуп атпайсыңарбы? Ошол жерде мэрияны угуп бир жума туруп бошотуп калган. 20 сомдон төлөп чек алып келип турду. Чек бар бизде. Bir hafta gayga келип көрсөттүк чек. Азыр айтып атам. Ностер көйгөйгөрдү жеринде чечели.
Gayi'ge biz ayttık. Gayi bugünkü günden yoksanız küçötülgen rejimde iş alıp barat. Bir dağ oşada poputni toktatpoydu. Bir dağ marşka toktatpoydu. Oşalar toktabıgan değil, kayakka barat. Ayla yok, barat oşol jakka. Sen özüңөр, yoksaňar. Sen özüňör ar jerge bekinip alıp tur, bizden ceteli alıp girbegiler. Özüňörge toskolдук kılıp atasyňar. O Nirvana'nın aldığı ketler. Ağzırekten kurbanı ketler. Siz rankı menetken işte. Yok sen mümkünçülük belgile. Ana rezultatlı göresi var. Sizge bir ay ruhsat verin de. Sizge bir ay ruhsat veringizler. El köyünü okusa bir ay ruhsat verin. Biz mayli Zaprişay şiznaklarga tokta koyun. Jankıday Zaprişonlu jelerge tokta koyun. Birden maşina koyalım, o sürmedi. Özüyüzü brigat verin. Har birin brigat verin. Buna Kızılkayan brigat verin. Dokatın brigat verin. Birden maşina koyup biz adam alıp duraylı. Bildi. Programda Zaprişon'da bir tögüle koyuş. Kaldım tögüle. Hazır bir dağılal da. Hazır. Bir iki üç ökülü kalsın. Biz kabinette süйлöşüp okup durgular. Ana yerine çıkağız. Bunda gayi menen çoğu. Западный қарауыз, ал выиска. Ана сер жақ қарауыз. Ошол жақ қарауыз. Өткенде тема болғанда. Алданбақ. Хорошо, алданбағанның қалғыла. Жоқ. Алданғандар шығып. Сүйлөш, сүр бұны. Жоқ, тоқтағылы. Сіз қалыңбас. Сіз Тмедиа Facebook парақчасынын көрөрмөндөрү, мен сиздерге эскертип кетсем, учурда ошону каттаган айдоочулар нараазычылыгын билдирип, Ош мэриясына чогулушкан. Буга чейин Кулатов кичи районунда негизги жолдун боюнда такси кызматын кылгандар турушчу эле, аларды автовокзалга барып, ошол жерден жарандарга кызмат көрсөтсүн деген талап болгон. Бирок айдоочулар ал жерге жарандар барбай жатканын айтып, bir ay вакыт берүүсүн талап кылып жатышат. Азыр Нурбек мырза, саламатсызбы? Бет колледжден сизге келдим. Азыр биз түз эфирде элек да, бизге кыскача түшүндүрүп кетиңизчи. Жарандар негизи мэрге кайрылабыз деп келиптир. Сиз өзүңүз кабыл алыпсыз. Маселеси эмне болуп атат жана кандай чечилет? Азыркы убакытта Бактыбек Жеңишбеков шаарда выездде жүрөт. Анан могул Ноокат, Кызылка райондорго каттаган таксилер келген экен. Арыз муну менен өзүңөр билесиңер, мына шаарыбыздагы эски автовокзал ремонттон толугу менен ремонттон өткөрүлдү. Жергиликтүү бюджет эсебинен ар бир участкасы жаңыланды. Башкача айтканда, мына биздин таксисттерге, биздин ошол элибизге толук кандуу шарттар түзүлдү. Азыркы күнү шаардан башка тарапка кеткен таксилердин бардыгы мына ошол автовокзалдан кетет. Мурункудай шаардын ар бир жеринде токтогонго уруксат берилбейт. Эми Ноокат менен Кызылкая каттаган таксисттер биз эски жерде туралы деген шартты коюп келип атат. Бирок биз ага каршыбыз. Анткени атайын мына шаар мэриясы ошол автобекетти ремонттон өткөрдү. Баарына шарт түзүлдү. Башкача айтканда, баарына бирдей шарттар. Эгерде башка тармак Бишкекке кеткен же Кызылкая алага кеткен автобекетте турса, Ноокат дагы ошол жактан кетет. Бирок булар айтып атат, ошол жеринде алча-мынча жанагы попуткалар эме болуп атат деп, алар боюнча биз мына күчөтүлгөн режимде иш алып барабыз. Азыр эми бир ай сурап атпайбы? Мына бер өзү үчүн Азыр бир ай убакыт берүүсүн сурап атат го. Bir ay vakit surat payı bir ay vakit tutraydı. Buna oş kızılkaya taksi, Ноокат kızılk, oşan çeşi, buna oşun Ne gerek elesi? Oşan süleşelim de. Ne oyuncu? Elge jursam. Yok süleşmedik bile. Ne süleştiniz? Ne de avtozalga bargılar, al yerde bol boyut dep. Avtozal adam barbay atmayın. Barbay sevmiyorlar, mıyzam bar, jogo bar, büyük oş erejimin işte. Bu önüküm memleketlerde çıkışlara vazgeçler var. Anda önüküm memleketlerde. Bizde avtozal var. Adam barbasa zalatki vazgeçler ne gerek var? Biz onda iştah verirler bizge iş. Kandı iştah verirler. Hakta işteyiz onda. Kandı iştah verirler. Sizlerdi kuğan жоқ da ешкім. Vokzalga mesele öğretmeyiz. Vokzalga adam barbasa men hatta ne kılam men aytsam. Bir gün emas, bir gün atıldım men. Азыр мэр өзү келди, вице-мэр Сонбек Жунуспаев да келип эл менен сүйлөшүп атат. Sizlerge üngörge baral, biri
Buranın toskolu kulaksa, baldanlar bazal basa, öte olmasa. Yok, men aytып атам. Жол эрежеси бар, бүт бар мына ошол жерде. Шаардын. Çok 4 ayaldıkı söz dağı kalgan yer. 4 ayal эмес, мына автовокзалдан кетиш керек, такси кетет, буйшик автобус кетет, ошол жерден кетет. Жолдун жеринде уруксат жок. 4 ayal эмес, шаардыктар бар. Мен баягы автовокзалда айткам, болбойт, туура эмес. Biz varaz, elin kömürgen sebebi vazalga düşüp katıp çıkan problem oldu. Yarım saat vazal alız. Vazal alızdı kıvatat. Oşon üçün, oşnoğa katlanma buna. Tümlü batış jağa katlandı, başka жерге берсеңиздер. Ишинде каттанма болсо деген. Адамдарга тескери болду. Вазалга чыгып кайтып кеткенге тескери болду. Места жок, жер жок. Жер жок. Ким айтты? Жер кандай талбакла беш сот Мен силерге айтып атам. Азырынча силер турган жер туура эмес ал жерде, болбойт. Туура эмес, өзүңөр билесиңер, баары билет. Жок, автовокзалдан кеткиле. Жок, автовокзалдан жанагындай жок. 4 günden bir cumadan beri İsteyişte sürekli bir cuma durdum İsteyanka'da. Автовокзалda. Saat 8'de baram 4'te cılamış yerden. 6'da cılam. Bir adam beni. Kayla gelip kapıdan. İnisiativasıyla bakçanı alış alıp atat. Bırak beri atat. Barbay atat al derge. Gönüm. Sırada Teştaşqa 2 ayda göndü. Жок, уксаңар. Тартип керек, порядок керек. Тартип керек. Автовокзалдан каттагыла. Автовокзалдан каттагыла деп атам. Elge aytsam gömbeyt. Az bundan bardığı 3'ten jazdırdık. Tam misal. 3'ten jazdırdık. Onu kim төлөп берет эми? Туура эмес жерде болсо Siz oşo jaka yeriyan adamlar. Sizin adamlarınız. Эмнени тартып жүрөт? Bizdi tartıp Эми жарандардын укугу да ал. Өзү билет да, тартпай өзү билет. Мыйзамды бузбагыла, мыйзам менен иштей го болду. Мыйзамды бузбагыла. Туура эмес жерден кетсеңер, штрафовать этет. Дагы мындай, жакында камера болот, коп шаар болот. Силер турган жерге камера коюлат. Ошондо анан кийин силер бияка келбей кандай? Автовокзалга келгиле, орун бар да, шарт бар. Шарт түзүп берип атпайсызбы? Дагы кандай шарт керек силерге? Шарт, автовокзалда шарт бар. Мындай кылайлы. Шарт бар. Келет, шарт бар. Adam çok. Эми ошону көнөт да, мына тешик эле 2 айда көндү. Уксаңар, көнөт да бар. Укула, буга жок. Бул бардак мындан ары болбойт. Баары мыйзам чегинде болот, тартип болот. Тартипке көнгөсөңөр өзүңөр белгиле. Adam barmasa biz meglazaz. Келет да, кантип келбесе. Кантип келбейт. Келет. Убакыт керек. Мындай кылайлы. Убакыт керек. Бир ай, убакыт керек, 2 ай болуп ошол көнөт да. Көнөт. Sen halini veresin. Укула, силер анан туура эмес жерге туура эле мага дома көрөсүңөр. Doğru mesele. 3-4 ayda biz kimde dolmadık? Мына силердичи куусак мейлили. Места турбайбы. Үйрөнөт экен. Sen elini Ошол автобус коюп берет экен. Sen жаш yumuşak söyle. Kimle karasın? Sen kalın kötü. Ел барат, көнөт. Ел көнөt. Мен силерге айтып атам. Bizim balaka kalak Далага койгон жок, автовокзал бар, ошол жерден каттагыла. Düşümüne olsun. Мен дагы айтып атам, автовокзалдан каттагыла. Автовокзалдан каттабасаңар башка жерден болбойт.
Bolboy. Gönöt. Gönöt. Buna nokat marşıklarına katılıyor. Katta mevzanı kapamasın biri. Al marşrutça özünün cumhurşu silerdik, taşlardık, özünün cumhurşu var. Özünün cumhurşu var. Nöymez balları, riyanın işki Bir ay yol koyup verinizler, bir ay. Bir makineden o şehirde olsun. Bir aydan geliyor öyle. Geç vermez sana. Al der, bol boyut. Hazır avtovazaldan kattağladı atas, hazır şart avtovazalda var. Başka yerde bol boyut. Tartışka görüş gerek Bol boyut. Togandar. Bol boyut. Başka yerde bol boyut. Avtovazaldan kattağla. Avtovazaldan başka yerden katta oyarsın. Toluk avtovazaldan. Gelet. Yürünet. Yürünet. Buna yanağı yerde kança yıl sizler yüründü oldu elde. Kança yıldan beri yürüttü. Yok. O da kançadan beri göndürdün öyle. Yeme hazır avtozalda olsun eli göndür oğlum. Avtozaldan kattı başka yerden bol boy. Ayda verseniz, alacakka barbayın. Akdile kırmaya kelip durulat, kolka törgeniz akşam. Çıkmasından ben katılak. Siz o elini kontrollayısınız. Ben ayda otam. Kattayıp durgan yerdi tap verdik. Buna avtozal var ilgettim beri. Ortalardan kattağılar. Başka yerden bol boy. Ya. Gönöt tutmayın. Gönöt. Döndürgüledi. Bir şart yüzü bir otaz mı? Döndürgüledi. Şart düzüp verdik. Şart düzüp vergeniniz. Ne var? Anda talak var. Vermedik. Biz düşündüğünü Caşmala'dan götürürüz. Sen de Caşmala'da. Bu ülkede ben kaçamına ben duramay. Adam çok kaçıklar otam da. Ben daha kayıt otam. Avtovazalda var. Oşo yerden kattağılar. Jolda bol boy. Turbaysınlar. Turbaysınlar. Jolda. Başka yerde avtovazalda var mı var? Avtovazalda Bol bolsa nokatın adımsa sangıla. Nokatın territoriyasını açsın. Daha kayıt otam. Avtovazaldan katlaysan başka yerden katlatmayız. Anda şahar sırtına çıkıp o şeften kattağılar. Ayaldamanı çaplasa yer koymuş. Ayaldamanı? Şahırın içinde bol boy. Bol boy. Şahırın bu yapmış olacak. Bombalar aslan. Bilseler kolay. Ayla çok kayırmaz mı? Vokzalda neste var da ki vokzalda. Döndürüyoruz. Vakt gerek. Geçen gibişte Vakt gerek. Hemen barat de, oşağı gönözde. Silerlemez, bir şey. Büyük taşlar. Vakt gerek. Yemin ederim. Gel işte. Gel işte. İş var. Gelesin. Gel işte. Gelin hazır familyan var. Hazır taperim. Familyan var. Familyan var. Zazgı var. Var işte taperim içeride. İşte var. Taperim. Var iş var. Biz de uşalacaklar jurnalistler çakıralım. Ekipes çıkarıp Facebook'a çağırır, Instagram'a büyük bazına çağırırlar. Baka ceptinden ana sürüyor. Ben kırsam mikrofonumu. Siz söyleyiverin. Şu boş şarında Ben daha ne kılayım? Tertip çakırsa ne işlem ananı? Tertip çakırsa. Yok hayır. Ben ayıp atmayayım. Avtozaldan kattağıladı ondan. Yok şart düzgün atmayız. Şart düzgün atmayız.
Yok, Ursamer değil. Men qanday söyleyin, şıvrap söyleyin mi? Uka, sen gelsin mi? Kaça oldu işte gene? Bir yıldan açtı. Bir yıldan açtı bu. Bir yıl kaça bar yok 4 günde öttün bu. Ya. Yaxşı işledin mi? Hareket kılıp oturuz. Hareket. Biz hem hareket kılıyoruz. Yok, ben sizga ayta otpayman, ayta otpayman. Sen bar barsa hiç kim barmagan yerge bizim ev var. Avtozaldan qattagılar oşol жерде. Yok, barbasa. Yok, başka yerden bolboyt, başka yerden bolboyt otpayman. Ben janarını bolboyt. Мындайда. Başka yerden Жоқсаңар, havalar. Hava. Hava. Мына пешті ашқанша ешкім бармайды деген. Мына машина базар. Оқсаң, мына машина базар болмайды деген да. Ел күнөт. Ел күнөт. Yok, бесплатно ешкім айтқан емес. Айтылған бізге бар. Ким айтты? Жоқ, бесплатный жоқ. Хаттан қойып берелі, платный хаттан қойып береміз. Biz хаттан болады деген, бесплатно болған емес. Маршрутка мында де, шашты да ол. Bidar ayaldamаны kaçan jaulat. El yürümek. O aslında yapmasa yürümek. Аны алып қойлы. Araban boşa zapatıyla. Siz жүрсөңүз биз менен. Азыр араванда бар керек. Кайсы араван? Бүгін барамыз. Алда кіреді. Биз менен жүрсөңөр ошо бөлүнүп Бүгін іштеген барамыз. Кермет оқыдырабыз. Ошол жерде елдерді. Бүгүн барабыз. Канчада барабыз? Бүгүн барабыз. Жайларға мескертіп беріледі. Gelip tok böyle dokumentin bir de öyle kötü sırap yazıp at koy. Mıyza başına geldi. Sen çekmeyece aylığına çekmeyece. Ne diyeceğim mi? Ve dokument alını bilmiyorum. Bir yapar ceza verir. Anlar. Kanlar çekilir. Aylık işiniz var. Ne iş? Aylık hazır karayız. Oşo kança mı? Cevap verin az. Para işte. Siz var dediniz hazır. Var. Yazılı değil. Alcer'de dokument diplomu var baldar var. Diplom var. Diplom varlar, cümle süreçler tamam. Yakay, zaman biraz alma, cümle. Ameliyatı ağır derler. Bizde gün işlemekte. Sıradan su açmayın. Sıradanlarga bizge taksiye kişiye yolcu bulup verdi. Tertip gerek. Tertipli kurumda yılda var. Bürok adam barmayı da düşünmüşler. Sıraz ver. Unut. Adam barmasa vokal ne gerek var adamlar? Adam barmasa ne gerek var? Adam barmasa onda biz katak Alder'de. Kayrayla göndürüp atmayısın Alder'e. Yok, Altazalga göndürüp. Adam var bak. Adam barbasa kaçar zaten. Kattan giriyor. Yürümazsa siz el Adam barsa ne var? Мындайда сен ноқаттан аласың ба? Ноқаттан. Мысалы мында бізде шаарлықтардың, осы тұрғындарын ноқаттар емес. Bizde şahitlerden hukukun korkutaz biz. Oşul жерде mına bayağını mına bu жерде çoğunlukla açtı. Mına Ursamer bayan çoğunluk oldu, ciyim oldu. Oşul açtı. Mol жерде özgürlükle internetten görüp atarsınlar. Bizde juda öttü, taza attı, şu taza berildi. Жыл сайын ушундай бардак болот. Уважаемый, biz o Damkom'un üyünün aslına apar koymadık. Üyüne girip lan sıraladık. Bunu direkt bir adam uyuşturuyor. Şehirde gelen ne düşünüyorsun? Bayağı biz koyulan yerde fark var. Karman var da duran. Altta oturun. Karman var. Olur mu? Kim dedi? Yakın bana yatıp gidiyor. Baldan ülke tatlı. Yaz işte.
Балдарды ұрып кетті. Балдар ұрып кетті деп атат. Машина өтіп айтат деп. Ошол жерден 2 жылдан бeri кайрылат. 2 жылдан бeri. Ел айтат. Ош шаар тургундар айтат. Ош шаар тургундар айткандан биз милдеттүүбүз. Милдеттүүбүз эле. Тургундар өздөрүбүзгө адам сабыр кылып кызыкка кетип атат, ноқатка кетип атат. Эми шаар тургундар бизге кайрылышты. Эмне кыла? Силер ham официалдуу кайрылгыла азыр. Арыз жазып кайрылгыла. Арыз жазгыла азыр. Кезек жазгыла. Тартипте карайлы. Каяктан келди я? Менен алып балам ошо мектепте окуйт, Алтыбаевда, Шаардын сапасында турам. Бул балдарда окуйт. Бул биринчилерден болуп козгогон ушул ноокат немелер машиналар. Эми ошол астана алыңыздар депчи. Эми туруп туруңуздар. Угайлы да, угайлы. Жерде провокацияның кереги жок. Провокацияның кереги жок. Угайлы. Силердин талабыңа талашып, мен да өзүмдү ойлоп, мен да айтам силерге ноокат какызылкага мен да жумасына 2 жолу каттайм да. Мага деле келип болуп калат. Бирок бул шаардын жери да. Мен биринчи болуп Мамидин деген балага айталайын. Мен айттым, силер эмне негизинен ал жака жылдырып атасыңар дедим. Убагында мисалы өзгөндүкүндө жылдырсаңар өзгөнгө биздин эл көнүп калганда өзгөнгө кеткен жерге кетиш керек. Бул жактан бияка кеч көнүп калган дедим. Ошондо кандай болот? Бул жака дедим транспорт алабыз дедим автовокзалга. 13 дегенде тетири дедим. Мага да тетири дедим. Мен азыр мисалы Яндекстен текшерсем 104 сан менен барат экен автовокзал. Мен сразу айттым. Туруңуз, шашпай туруңуз. Деп айттым. Айтсаман айттым, мына жаз келатат деди. Жазда баягы неме линия, как-то троллейбустун линия тартылат деп. Ошол чынбы? Чындыкка дал келем. Мен айттым, мен требовать этип ар биринин немесин карап турам дедим. Ошол жака тартылсын, элге ыңгайлуу түзүлсүн. Мисалы түзүлсө эле тез арада чечебиз деп айтты. Ошол нерсе болот деди, барат эл деди. Мен деле мисалы кеме азыр мына жерде көп эмелер айтып атат. Мисалы үчүн мага деле тескери болот чын элечи. Бирок мен деле ошо каттай баштадым да ошентип. Азыр учетко албайт, элдин баардыгы шашып турат. Элдин баардыгы шашкан болсо, мисалы тойго барам деп Каракулчага барамыз десе 6-да чыгасыңар, туурабы? Любой жака Патага барасыңар, ошонун учетун аласыңар да, туурабы? Учетун ала. Демек автовокзалга барып ошонун учетун алып чыгат да, мүнөчү. Эл западныйдан эле эч ким албай койсо, айласы жок, мен да барам. Тартип баарыбызга керек. Тартип менен жашашыбыз керек. Биздин азыркы Siz cumasına 2 yol baran da otasam, siz zar işinizden çıkanda kayıdan oturasınız. Prozorun günde açığını aytınçı. Açığını aytın. Prozor. Kayıdan oturasınız. Мен зар ишимден чыксам, мен лучше Яндекстен чыккам. Зачем мага алдап? Мен такси чакырам. Жазуу ретинде кайрылып калгыла бизге. Кайрылып калгыла. Бергиле. Жаз чектерди айт. Кечке чыгарып bir yer administratif здание olur. Bir yerden buraya olmuyor. Медиа Facebook паракчасынын көрөрмөндөрү, мен сиздерге окуя жөнүндө дагы бир түшүндүрүп кетсем. Бүгүн бул жерге 50ге жакын укат кызыл окуяга каттаган айдоочулар келип, мэрге өздөрүнүн нааразычылыгын айтып келишти. Эске салсак, буга чейин алар Пулатов кичи районундагы жолдун боюнда катташчу, мэрия болсо атайын автовокзалга барып, ошол жерден кызмат көрсөтүүсүн талап кылып жатат. Айдоочулар болсо ал жака жарандардын барбай тургандыгын айтып, жок деген
міне бир айга болсо дагы азыркы каттап жерге жаткан Кулатов кичи району бизде западный деп коет, ошол жерден каттасып турсун, жарандарды көндүрүп алайлы деген пикирлерин айтышты. Ошондой эле 1000 сомдон 3000 сомго чейин атайын буларга айып пулдар жазылып жатканын айтып беришти. Бирок мэр өзү чыгып жарандар менен көрүштү. Анда мыйзамга баш ийиш керек экен деген, талапка баш ийиши керек деген айдоочуларга эскертип айтып кетти. Бирок учурда айдоочулар дагы деле тарта элек. Азыр биз мэриянын биринчи кабатында турабыз. Мында жалпы 50-ге жакын айдоочу келишкен. Квантика ошерде жүрөт. Азыр бул жерде шаар тургундары менен айдоочулардын ортосунда дагы келиштирүүлөр жаралып атат. Шаар тургундары айдоочулар бул жерге турганы, айдоочуларга бул жерге турганы шаардын тургундарына азыр эми эмне болуп чечилди аке? Мэр эмне деди? Мэр бар вокзалдан кимди алабыз вокзалдан? 20 күндөн бери вокзалга барып атабыз. Hiç kim yok. Üçlerden deme algıla, interview algıla. Ne dedik uşlardan? En zaptına var tartış gerek şunday dedi. Sizler avtovokzalga жылдырганда канча убакыт болуп калды? 20 gün oldu bizge. Şunda şu жашоо. 4 adam alıp ketip atabız. İş yok, iş bu aydan. Sizler oşa Zapadiga eldi köygönden bu kılda. El barmasa biz kimden alabız vokzaldan? Vokzalga barıp turup atabız. Ал мэрден кошуп ошо жерде туруш керек өздөрү көрүп. Азыр айып пулдар боюнча айтып атпайсыздарбы? Айдоочуларга канчадан айып пул салынды? 3000ден салынды. 3000.
Hazır bizde aydoçular var bile. Meryem'in aldığında. Tamam, Mustafa bizge вообще керек. Аты-жөнүңүз? Самат Маматкады. Вокзалга итам барбайт. Аке, эмне болуп атат? Эл барып атабы, барбайт абы? Барбайт, эч качан барбайт. Барганда эмес, айтып атам го ошо. Вокзалда алтындан деле кылып берсе, эч ким барбайт. Бизге айтып атабыз, западный эмес, бир место кылып бергиле деп атабыз бир жерденчи. Булар бизди укпай эле, бизденгиле деле айтып атат да. Ол сиздер деле мисалы элден сурап көрсөтсө керек, бизден эмес, элден. Эл барбайт, сиз лично өзүңүз деле барбайсыз, окатка кызга барыш үчүн вокзалга барбайсыз эч качан. Лучше западныйда кетип каласыз. Мер менен жолугушуудагы жыйынтык кандай болду? Сиздер эртеге келиңиздерчи, мына суббота, пятница күндөрү кечинде келиңиздерчи. Эл толуп калат западный. Ошолордон сурап көрбөйсүзбү, вокзалга барасыздарбы деп? Барбайт, бирөө да барбайт. Эч ким барбайт. Ал жака баргандан көрү. Ак тилек күргөнгө барып колун көтөргөн жакшы да. Ошол жерден кетип калат. Любой эле адам. Азыр эми сиздер мер менен жолукпадыңыздарбы? Жыйынтыгы кандай болду? Ноль болду. Жыйынтык мерди качырып бердик. Элдин немесин чечет мерimiz кетти азырчы мер. Жыйынтык ошол мер вокзалга баргыла деп атат. Вокзалга биз барып турдук деле. Мердин айтканы кылып, бир ай үйгөнгө чейин депчи бардык, бир ай турдук. Эч ким барган жок. Бир ай эмес, 2 жума турдук. Эч ким барган жок. Себеп адам жок. Машина жибайт. Акылбек Жапаровдун инициативасында бир киши эмес ысайга акча бар. Беребиз ам деле турабыз жок. Адам барбайт. Бунуждун келип адам алабыз да Западтанчы. Биз айтып атабыз. Эл барбайт ал жергечи, бизге место кылып бергиле деп атабыз. Ал элди деле түшүнүп атабыз ал жердечи. Бизге место кылып бергиле деп атабыз. Бизди уккан деле жок. Автовокзалда дагы не проблемалар болуп атат? Автовокзалда негизи проблема жок. Бүт сонун болгон, условия жакшы, баары жакшы, эл барбайт. Ошол эле. Биз айтканыбыз Кызылкия, Окат, элдерден деле сурап туруп бизге бир место кылып бергиле деп атабыз. Болгон, болду. Ошол эле. Ошол көйлөгү мэрия айтса, мэрия кайра эле ошо автовокзалды Сиздер азыр мэрияга келип ошол башка бир жерди караштырып бергиле дедиңиз. Болбосо бир мына Нокатка удобный ак тилектенби, ошол жактан бир кичине станка кылып бер десек, берилбейт дейт. Эми билбейм, мэрия кандай кылып чечет буну көйгөйдү. Азыр ойлосоң мына жарым таксистердин жарымын 3төн 1 турат мына жерде. Бардыгы ушунча аз автовокзалга барса, ол жерде өзү 2 машина толбойса, ушунча такси автовокзалга барып эмне толот? Мэрия эми өзү каяктык бу мэрия өзү Оштун каерде курубойн билбейт экен. Жандакыдан сурап атат. Арабанын стоянкасы каерде деп сурап атат. Жандакылардан. Өзү билбейт экен Оштун каерде экен. Ошон бир көйгөй чечет. Оштун курубойн, Арабанын стоянкасын билбеген мэр биздин көйгөй чечип бере алабы? Чечип бербейт. Аты-жөнүңүз? Капаров Асан Абжапарович. Нокаттан. Болду. Facebook парақшанын көрүүчүлөрү мен сиздерге дагы бир ирет түшүндүрүп кетсем. 50гө жакын Нокат Кызылкия шаарына каттаган айдоочулар ош шаардык мэриясынын алдына келип, мэрге өздөрүнүн нааразычылыгын айтып кетишти. Буга чейин бул айдоочулар Кулатов Кичи районундагы жолдун боюнда турушчу. Андан кийин автовокзалга барып, ошол жерден каттоосун шаардык мэрия талап кылган. Айдоочулар ал жерге жарандардын, жүргүнчүлөрдүн барбай жаткандыгын айтып жатышат. Ошондуктан буга чейин 1 ай болсо дагы Кулатов Кичи районунда каттап туруу үчүн рұқсат сурашкан. Мэр өзү чыгып, анан 2 вице-мэр дагы чыгып, эл менен жолугушуп, низамга баш ийиши керектигин айтып кетти. Азыр бул жерде дагы бир 30га жакын айдоочу кетпей турушат.
Жаппаса, жизнь, но я не понимаю. Өткенде Мейрам айтқан, бір ай қалып